Adofo Nyankopon asomdwe ka obeso ya na bem. Pesa wo ya na do ani bewuram. Oh. Adofo Nyankopon asomdwe ka mo. Everybody ase. Say that so I ne pe no adom ye hu ye mobo. Na oni ye di ni ye. Ye ka se hu ani ye ni ye na ya trofo. Otwe de ampo Nyankopon ne ye di ni ye kwa hodo nyina so. Ohun ye mobo abo ye ho man. Waje ye nso. Ye fiba ne ye fiba nyina na adom alakwa. Se yeti ase na menum wie no anyintum se mfriti ne bi adoye bi a na ahofe bi ekura ye ne mo frasafo awrade no nam na ado no buru ho so na oboye nchedom era awrade ase bebre yunsafiri ho maame obesa yunsafiri ho na sorry na menye me live video ya wadom ya ma yesoso yensa aka nkwan bi ena so otwede amponya akopon aye ne pe wasade enkwa akyeye no de na asem so asoma said ye da o to me ru de na asam soma sa na so de asoma se yemra ne ma meka na adofo nyina mo kisto mu enti Onyankopon ase na mpo ono so oni kisto mu no ate na wanyankwa hallelujah ane ebe kasafa moja hwiegu ho anase emoja kuro hallelujah si ehane ma ekoso sesi a omanga ne mo a eya ayese wo man ne hwesofo o man na pa ono Nyankopon chi o man ne so Onyankopon te bia bio obi biara ye ne wo pe no biala na mono akasa na kwa so ne sa enti panyin to abofrafo na abofrafo tie panyin fotuo obiala do no akasa na kwa bone ana wode nam eto ma na gigja atonfo ye mu o ma na nyasafo nyina aye wiase nyasafo o ma na hye ye nyina gina wiase de so eti ma bebe biala nya adwuma e wo ye man Ghana ne mu eti na be me no mienu adwene se be kasa afo Nyankopon asem so e de yi wo ma na ten awo ne o man okom hallelujah ya wuru se na kakra ni ense pina na etisi o man Ghana mu ena obeti a owuo wei e kira beti a owuo wei adechi abeti a owuo wei eya kase wo man no sase ne eji moja edibim gudodo asase o man Ghana tiso ne eji moja edibim gudodo e moja hwiegu o man Ghana sase so dodo na sa woti sase wesu a wo be ye dan na wanya hoto man kama no antuma bomo moti sasa si wesu abeye den watimi atumpon wo maya brene do nyina moja hwiegu so e moja dibim totofo wa moja amofra yeyi won guo e moja oba konyinse no akoyi abofra na to toilet mu oba konyinse no anomaduro no wayi abofra na to politin bag mu no de akoto board toilet mu wo ma ne ji moja dibim en sanse enti no me kan ma Ghana asase no me kan no eti niam control ma Ghana no aya niam free sta no me nim na sorry tie nipa kura to ma nim hallelujah pa enura me hunu niam kakura bi na niam me hu ye bi ni sa wo ba besia akene fa na sa niam wo sha ase ese wo ma Ghana mu kawane tum adia na amba ye na de wo ma Ghana tum fo ye mu ma nyina ye tirimodefo adia na si ya afi de wo ma Ghana mu emra tie ne ma ba wo nyina aya monyurofo no bi nwine ni nyia ho no bi nwine yonko ho obi nwine ne maame ho obi nwine ne papa ho obi nwine obi aho no obi biala pese wonate nkranta so ansa na watenase obi biala pese wakamoje dibim gu ansa na wonya na hunyade arafo enra me hunu say sister bi watimi ama nadafo ye adwuma na nadafo no de ne ye adwuma no watimi abone bosia sika kwa 1 billion tete esika no ya 999 something thousand and one ho and nesika mu na wadafo atimi anya hodo ama osika ntesese bosia na faye odwuma afi na dafo ne dan ne sika no na wabopa se yenkum na dafo no ye tane moja so wore esanse wode ne kasika ye krata na so majira ye manwene kwa so sei no mamu ni padwo mu ye kwa so sei no mamu tefuo adwura ni bra kwa so sei ya ede ebie na hwehwe wasasase we so na no nsemo si ye e wo boase sa brantia we soja ni ko ye yetimi de awi and the first time and second time ni wo mai fritete since 1975 and ya pai akronfo awi ato so wore ato moja de bim go wo mai ti sese na wutim na so Onyankopon so ni mu a de akoso wo man bi ebu babon is that se fanyina wo class man kola be nanka no ya kan na kawefo ya kan ka ho bi o man na dwum pempe so bi se obiala ntumi nka ade papa bi amfa nhyɛ wo man no enkora bi o esa se de adu no esase ye bu o man na tan ye na tan ansana yatimi ehunu kwa ye befa so de man befa so hallelujah ye hwa bibi
our the book of Nahum. You heard the book of Nahum. Never before I saw a ding and was such. And no man got a bonny afro Yakopo him. And to a man that saw a dear was such on Yakopo, she go a man that was the away. And no be what to a man who be any Yakoto. What be what to a man who be a Mujano. Abo friend in your penny and yet, what bata in yet, what friend in yet. A man in my man from for you when the penny Janet. Yet the penny na baby hinta. Edientia. A son said, O be a so man no me yakan. Hallelujah. It's yakan in the way. I saw say, at if it's was anyway, I saw a ding, anyone as such. Now, a tremian such a back or was a dear, and what the crow. On your pop was on my gun and ye, and what the crow. One maya moja tosore, or my moja yasoma. One maya put moja dibim, a baba 1 year sign. Nasa be said, what we got to mean is so much. A fake. Now I won't put what Timmy Abafana Cosala tree. Now no, a buyer be want for what Timmy has a sound grant for Naco good toiletimo. One may Tomo de Dibim so what? One may a Maranyajuma, it will be Bialan and Nakwa Boneso, or Biayan or no Casan Hobatono. Says a penny one or to Abafrafo. Now Bofrasun one or tip penny for two. So Maju Pempe so be say Yasanet here. And Mala one man to me Yajuma. It says that you saw the Montgomery and Pempe so. It was say. Mumye and moja kuro. O magana moja kagwana dosu amana so. Eti do be a so bia no me, do be a crow no me. Do be the two aya no me. O magana nipa ko kro bia so no me di nachi. Esa se moja di bem gu o man so. Na to o mamu te fo no so wure. Hallelujah. Adafo enyema akwaso o magana no. Sa ya hwani ampa nwasam anka emfiti na nyonya ko posam so emu atan ento o man na wura. Anyama eba besi so man mu no eba pro ne na yehuni esa se wo man no asode ma bam ane befuo katasefo ane wona wo pademode e che o man mu ma eti so obi hye obi moja gwa won soro bio abofre hye ona moja agu ene hye oba moja agu papa hye oba moja agu e moja ato o man so wore aye o man so ma eti moja kagwo kura gu o man so bie ma sesenye obi asem bio Maso ade yi ba ye ayire ho ade afritete na asie kurafo ne ye the bronx cement enia enadewa ne ye de kuom na sa wo man ye ntimi ahyehyehye de am man no nyina so antim onyakopo asade so ne fira nyakopo ti a sa na o man no ne pepe so kodwuro esa so o man ofiri nyakopo achi sa o man ni grabie fa wudie ne o man nim enkwaje ne o man nim enkoso de ne monyam ntimi ntwere sa o man nim esa so o man ga na firi nyakopo achi no man adanu fuyem se ne we man wo man me peso nyina adramum ya kwaso wo bi biala ne ho wo soro bone bio wo bi biala ne wo so mum ya bio obi biala mfa bone ho no obi biala mfa mojaka wu so hallelujah afa ya to aso awo yasma ne ya ka na humu no me ka wase due e moja kuro wa pobo ane awudie aya umumma wase due e moja kuro wa pobo ne amumuye apobo awudie aya umumma Jie o magana wa pobo police ni je apo soja ni je civil servant teacher ni je and obvious to go school no na no trouble fofo na no e brabo tua and no e protocol ho letters je wo memo mu ye juru sa pempe so se ya enyema ekoso wo man mu bia tifini anafo ni nyina anye wo se jie moja klo wo awudie ni apobo asa ma anaso magana awudie ni apobo wo bibetia ni nyaka wode nti na wo bopase yenkono wo bibe ye niema ho tie nti na wo bopase yenyi ni nya bi free position bi no no kwasa and na hwe de padodo awu manga na mu a enipa hodo na ne ko am yi won kla free ho enipa ko won nya na waje won sabsade enipa to won nya so mo jawre na wonya won position won na japade wo be ko ne bra kum ne maame kum ne ba papa kum ne ba wo madu pepe so we no nyakopon anye tijinafo ama ma no a wo ma ne face anyina bubu enne kana na face wo bubu esa moje dibi ma ekagu wo ma ne so nyi seyi go basabasa anye awudi sam wo ma no ekura mu nketen efri so kopim fam obi akura mu ya kwa so apobo anibira katazese ene nyaatomu ya aso ma no akoma so ma hallelujah etarafo ya sha wase wonye moja kuro ekuro bia moja dibim guso ne sa kuro no awasa wudie
ekuro no Onyankopon di sasa kuro moja dibim guso wo sha magana na bo se etwetwe obi agu baabi wo sha magana na we abetra wo se makoji sikadro me de ma bekwai me ne baba kwai makum ni pa 7 makum ni pa 10 makum ni pa 15 na se moja dibim wo nyina egu asase ne so a me no mi enu ya nya sase mu akonta emu hu akonta so o ma ti sase no safa hudie be na wo sa o ma we mu wo ma wo firi ne Nyankopon so rachi wo ma ya wonna wo Nyankopon tumi adie wo ma ya wo de na no fefe wo Nyankopon na se nyuma wo Nyankopon afanya we wo ma ya mu asofo emu panifo emu ahemfo onyina ya modakafo wo ma na dwu pempe so bi se obi kura adane obi akoko na kotere kwa kwaji sikado onsoro biom wori pe diwia se unyade achi amo maga na dwu pempe so se nim guase akama no dia be wo ma ne mu bia nye wodi pa nyina fompan eni pa nyina yira kwan esan ya so wode ne emu yenti ya ho penti ne ya ne bra ne ya po bonti ena Onyankopon se ya maga na ase ne ne we man ya maga na se Sodom and Gomorrah ya maga na dwu pempe so se adwum fo yen so esa se ya pare ye Nyankopon esa se yen so Onyankopon te ne nkwaje bio ne hwehwe wonyame akira kwa bio ne sa sa te o man na yira wonyame ne munyam ne sa sa te o man na yira wonyame nkwaje obia na wonu akasa na kwa bone so se ne be obenya ne ho akwafo jeje sa sa papa so asase ti obitimi yi odi pa fra asase so sabi sika ti obitimi yi obi fra asase so be man wo be ti obitimi yi obi fra asase so ye dia hunya dia sesa wo kla sa na o maga na aduru na so ye ka hunu se moja dibe mu wo kagu asase so asase no enye onyame ne monyam ne nyina so bio eti e be Genesis chapter 4 no verse number 9 and 10 no abra na ya papa dan no wa akasa no wasi di ohie moja dibe mu ne nsam ne bebusa moja dibe mu no gu arafo enyama ekwaso maga na nyina anomi aka o man nti ana sane ma sei eso ti o man no na o man nti mi kọ pempeso asasa kana adru anomi ni moja etiemu e wasase ne so etu ka Genesis 4 Onyankopon ka kire ken se wonua ne wai na ka se wa me yere hwefo wose wonim se wonua ne moja no etiem efra asase ne so fra me ana moja gu o maga na so no etiem siki revenge eti niema ekwaso o man mu bia aya niema ye niema bone eniema atofuwa amasa niema wanyina si sika dro nipa de nipa adiection ade akra ni moja adiection di sika and now here Illuminati Freemason sakwa fo wanyina hwe moja gu efrahim fo so abepem adadifo amaso emoja hwe gu and adadifo ama hwe moja gu ade to ade arafo ya mani hia kwaje hwe Onyankopon ne mtie Saman sadia o man on the first Bible chapter Jerusalem there. Hallelujah. It was a dear moja kuro. Wa pobo ani awudi ayo muma. Now from was say now from fa to entada ewo mu. Was so from fa to entada ewo mu. Wa maga na from so to entada. E sense e moja kagu gusole kagu. E moja de bem abosin ekwaso. And the hospital can see any kwami operate abortion so ho and mofro won dibem and mofro won moja tiam frerade and mata ya wo mo be wo nurses fu adwane wo kote doctors fu adwane Freemason wo kote na Illuminatives atias fu wo magana mu e moja ekagu apefo anya ta boso menkro ye moja humboni hwegu o man so wo man da pempe so be se hia nkwaje sa ya moye no mu o man no atan ni ye ntwe o man ani mu o man ne ko sa ya mu so baby ala me no mi enu yanka ho na beka esase amanga na dwum for yes so hallelujah eti yesho the book of Deuteronomy so maju sa pempe so sise ya ade ba ko pe no ma beti ade age no so man be safri na kwa mbone ho no man be dwane afri na kwa ya wonam so ho na so bi ade wa kasa o manga na nwane fri na kwa mbone so esase so for ye minister ye wo biala petu mi nto de moja sisa to mi obiala pedibre to the moja said bre obiala pan ho to the moja e pan ho arafo moja to mi wom eti ade bi oni pa be so wo yadwum pempenso bi no ade so de oni pa class sa na watimi de adu sa pempenso be so gina na so maga na de eye de twam ya yesua tsra ya de abosom som awudie asasa ne so ma eti asase ne pa nyina da de bonyo no ade bia ni wa se efifie fra asase ne so a ebe ma nkwaje ne monyama bo ma ne so bio and the baby o maga na nipa na bia no medi na chi esasa o man na ye no me se agidia o kiso woni mu hallelujah
Ya read Deuteronomy no Deuteronomy chapter 19. Ya ka Deuteronomy 19. Adafo me ma no eye de kakra. Enti eya na monfa maso enko. Ya ka Deuteronomy na chapter 19 verse 10. Ni ya hwe atsam a asafo wade e kan ho e kire. Deuteronomy 19:10. Me ka onyakopa asem wo say na wohwie moja wose no wohwie moja a boni animu agu asase a wode ale ma wo so se di so no so na muni wose na muni moja no wose na muni moja no so wose wohwie moja agu asase moja boni nim moja dibim abofo ba wanyi sa aboso menso aboso menu aboso miensa na wakwakoye abortion moja boni nim abofo totofia wo ba wiase wakoyi nagu e dia to asase ne so wore na sane ma wanyi na susu so begu ya akasa so esasa ne me bone frujo nyakopon nim eti Genesis chapter 6 onyakopon ka se abro hwe asase na sepoto ena onyakopon to na ni o maga ne mo sepoto Onyakopo tu na ni so mano ahemfo siso empanifo siso mano so judgefo lawyerfo onyakopo mu so mano emusutifo nyina asese poto akomanyi na gu oyemu ayakoma apro et was say kamoja boninim gu asase ne so a asase onyakopo dia ma asatra so say kamoja boninim mu so awi o na wi atamba na wi atandade na wi atankwati ba popo ni akagu na ye gu asase ne so eti nipa ewo nyina kra so te omanim eti ne mesi na honhumro to omanim no wodi oman so e de sa moja na yankase akagu no e na eso te aye arafo adwuru bre wo sese akwa bonen abrati asiso wo so de nsare ya dwuma dabida wo pemoja susika na abrati akuona wo kunwonia wo kunwo fa abofra bi onam kwacha free school ba na wate na manotofe na wakokuno no de moja na gu oman so etimno mienu se yeti sasase weso and asa for what say ya bonni ne kruwa na ya ma eti wo hyegu omaga na so said ye ne be kruwa ya ma na onyakopo hye Genesis chapter 6 wo sasase nyina say na onipa makoma nyina ya bonni nko a and omaga na onipa bia wote so bia pen ho nya efiri mofra so akompanfo so emlatie ne kokora so obi biara pese wonya no hontam obi biara pese wo ye big wo ye adehye otoka kase fresh tensa and therefore the pan to dina na wawo ne santi enipa e di moja di bem o club oni ni mu e towre na so obonsam glass of bema usika na wo po club boni ni mu a adanti na na yetimi hua nyansa pe onyakopo akwan hallelujah yakwa number 33 verse number 35 verse number 33 arafo Anyama nesunso aso omaga na adwuru ne pempen so ayadwuru mu ya ye mampo ntimi ntra omana sase so ayesi etukwa kwa nkrofo ama so na hoppo ya sa koto wo moja so were ejira wo mana mu ye bi omana were mu e moja bi atie mu asase ne so ebe moja atie mu asase so fra awrade eto onyakopo ka chekese wunye ebe moja atie mfra me wo maga na ka moja bebregu na sa moja no mukagu asase ne so no etiam fro onyankopon sa moja ne esiki revenge sa moja ne esiki so onyankopon beto no wono afobuofo no so wure na sa wo ka moja gu asase na moja ne boni ni mu a bebe biara ne ho de betimi apata sa moja akagu ye no aje se ni o ka moja ne gu ye no ya ni moja ne se sasa moja no hallelujah arafo omaga na ju pempen so bia empabo bia ne ho betimi aje o man ne kwa na mo maje se sane free akwa bone ho aje sia sane free atebia ne amomu ye ne akoma ni bre asia sane free akwa ye te so no so ansare onyakopo hu ma ne mabo na bere sane free ona kwa bone ho na onyakopo hu ma ne mabo je wom omaga na ju pepe so se ba sa ba ye janya kopo ho ya tete nya kopo ne free mesate ne anim no anya sa wo ma no e kwa ne se ne so no yakopo atemu abo ma ne so hallelujah ya he de chora mi homa no ya he numbers ida Numbers 35 verse number 33. Me can numbers. Yan she hon so. Numbers 35 verse number 30. Me can nya me ava say. Na monye sa ehu asase a mote so no fin. Wase ma ye nya sa ehu asase ne yete so no fin. En ye gu amaga na sa so fin. Ye de nura abosom so ma se so ma ne sa so. Ye chicha moje de bemu de akuku abosom ho. En na moje de bemu no de pa de Jessica. Moja di bem no nipa wode pa hunyade eti asase no edifo na ho agufin
o ma da Ghana asase no eniema wo so nyina gu fin na yensa nka nko wo se na mamu nyese hu asase no ho amote so no ho fin arafo sanasi ye sha o ma Ghana free the tifina to na po ye ni na nafo ye nyina di adanse se niema nka fast no even 1990 ya niema ka esi na nesi eniema ka fo woni wa hunu physical road woni wa hunu eniema ka hu no biti obobrim no eno ma Ghana ye komo ho esa se o man hu agufin o man komo de gudodo o man amra todo so nyakopon anim o man mu ya do so awrade anim abofra every penfo so kopim rata ma ba waso obi akoma fum kwa wo nyame ho obi apekwa obefo so nya ne ho obehunu akola 15 years 6 years 17 years na wadaka ya mu ekopim se kwesi da be na kra 17 years koto ha makodem akra 18 years esi fie to ka egu fie num ekwa be so a emoje dibim ene yekagu asase ne so ekwa boni ni pada nam so police fo aja de modi ashutu soja fo bo pam yekum krofo ene me ekoso nyina wo ma no adifo nyakopon hallelujah etu wase mamunya sa ehunsa asase amote so no fin efri se emoja no ara o se emoja no ara na egu asase no fin wasi emoja na la na egu asase no fin eti maye nya sa hu asase ate so no fin na so maga na egu asase no fin ye de moja ato asase ne wure ya ma no ni monyama fini fo yeso o mari timini na fafo nante bio ana wo hye maye no maga na no ne botipanko Malaysia ani maye atete sa na so maga na kachi esasa moja kago ni moja dibem moja fura bosh no hospital so moja woni pa esa woni pa krade nyesika ana atwasa sen so wure na sa moja ni nyina tiam revenge wa mani mu hallelujah eti yankoso ni yanka Onyankopon asem wose every say moja no ala egu asase no fin na wole ntumi emfa bibi biala empata emma asase no moja wo hwe egu asase no sunti gede o kan moja no gu ya no ara ni moja hallelujah wasi moja edi bemu a maga na hwe egu asase no sunti no yeti mi fa bibi biala empata moja no ene me kwaso maga na nyina di adanse se Onyankopon temu aduro ma ne so ene me asi o maga na mo nyina tse se Onyame atwene sati o ma no ene me tawura o ma so nyina mo hunu se edi adanse se Onyankopon mo nyam to o ma no mo biom ya ma fro Onyankopon tia kobo dwaman ya di abosom so ba ye diane ya di moja kagu aye kata eda so ene me nyina tawura ene me nyina hu agufi Onyankopon anim ne sa sa ti na kadum Onyame de gi o ma no na firi ho kwaso ti bi Onyame de ma o ma na firi ho ene mo nyam bia na ya tade ne ahinta so o ma na firi ho wo ma no papa so na me nyina ne practice bu emu agona ho de emu agogo enja moja kagu afiri ya na nambra so bapem na ya kagu eto waso so bi ka moja gugu asase ne so a wetimi pata sa moja no ne sa sa ti ye hye ye nemu asase ne ho fin na adisa de opka sa moja ne gu ye ne moja ene de begu ye de pata ma asase ne ho ate warafo ene meti so maga na afo maga na nipa ko ba bia ne ye de ne po ne ye bon ne ye kuno ne ye se de konfo ne ye body tuo edra niema emoje dibi mo ye kago ma ne so no ehwo nwrato na gu ye di ye machi ehwo nwrato na di ye na no machi na di o ma na ni afo chi esabo mu ye kwaso ma ne mu a wo bintimi to obefo ena so de masika draw basa brad money we were brad 21 years na woda ka kenkamu ahe na onya ka ne free ye ade adwuma na omaga no be ya aba be twa ka na boso me kwakoto hama ena ne me kwaso nyina ma rewa ka ma no ma ne di abobo wo ma ne di kuna esase di kuna jano onya kopa ja o ma no wo ma ne pepe so adwun pepe so se ni wura ni hwafo o man so to make decision to meet the effect esasa de bia eni nyina so o man mo bio and na yanga wasiso na wanyi san woni wa hunu no eni nanu no wo ka da be kof azas sesesa aka sami honum wo banyi sa wo Ethiopia ni banyi sa obetumi ataka ne hwede na so maga na saka ne hwede ye na kwabone so di kwabone anema anyane memfota anyema ni monyam nim no maga na de akire na say ya kati kwa wo ye de obia na kati mahama obia na megwa obia nyina ye di ya wo ye mu na so moja tete sayala esi wo man egu man so agu ya ye pe hu sibira ne ye pe hu
abuo ne atemu nwo ma ne so arafo kane no wonnam Central Market kajetia afa potam kumase potam because kumase na metie kurofo semenya kurofo na be na we atamaba bros ni a paternity ni a bon nika ni a seno emoja bem emoja ya toso wura no eso hu pepe so atamu na aba manga na so no ba besia wodo yakoka timi ko bo pass ye hie ni moja en just like that obe o ma dwatiri mode kwa so badaye ni o ma ni mu bio wodo ayira from anasa so etini mo mere ayira from anasa so esa wo bia wo pen ho nyanti esa challenge no bia paso kokanti o ma no fo ya ayira ne do ayira ne fa hudi ayira ne nkabo mu ayira arafo adwuro brebi ya wasa me no me ne yesesa ya amfiti me no me ne so a obi ntimi sesa mo obi meto aso esa se fiti me no me ne so ni anya botra ni nati ya kwa ya Onyankopon de amaye anasa kwa ya fata Onyankopon nim esa so ni pe ma pe no anya no ni pe pre ne ho pre ne we de ani so benya ne ho anya wiase ne yementi oni pe kaboje dibim gu asase ne so woni pa hie moja gu ana hye mo ni pa ewu bebrebe na yesi wo mafa aya reto si ya ton kra so wure efafri ni pass wo yini pa kra fra asase so efafri da force wo yi wona fu kra fra asase so efafri abusia so wo yi wona busia fra asase so arafo ya sase no ho agufin eto Onyankopon asam enna Moses so ba Israel force say mo hye ye na man hie e moja dibem enwu asase so enwu asase so fi na so mo gu asase so fi bebe biara ne ho ya mbetimi dia pata ama asase so ate bio ade se di o hye moja ne gu ya no mo de wono akasa ne moja pata na ne mi busa se e moja dibem ma ya kago magana asase so yetimi do obi koto prison mistake prison wanya hye aso nam se niama no a ye hunu se ye jano se kitimi be review nti ye be yase be ka ne pa ne moja go prison ho arafo adwuro bre wase ya kasa film empane esoro ho aba fom ho ade abia ne betimi dia to ya ma ne fo ade abia ne betimi dia abobo ma ne ho ade abia ne betimi dia sakra ma na dwen agesi ya kasa ni o ma na mum yatia agesi ya ma ne hu ne fom so agesi ya ma ne hu na mum ya agesi ya ma no ehuru na kwa bani onam so Jeremia ko ma Israel fo wose say ya wu asie ni se ma sakra film akwa bone ho na ma sakra film motibia bone ho mede mo nwuma so mum ya be hye gu so ena sa no Onyankopon ya o manga na mo wode nwuma so ya mum yeso amum ya hye gu ma ne so na to ma da won to so nyina so wore hallelujah. Yes, uncle. The book of 2 Kings, chapter 21. And I'm a Ezekiel no crasa. Me can the book of Ezekiel. Hallelujah. You can Ezekiel chapter 9, verse number 9 downwards. 9. As for Radia Semni, was it one man sheer moja dibem guano? Sawa mano, a moja ne busan and some. One man sheer moja dibem guano, edu guasasin hoofing. One man can sheer moja dibem pina guasasin so. And I'll tell you when you pop with us, I'm moja free. Say, Ebe moja tiem wasasin so. What tiem estufra rade? Sana wono ni dibem maya kuone guasasin so. And na afika for me bregu gana, crofo moja. Uko show ni fia kasi o masia sacrifice e na afibia ye kum ni pa afibia de hye efie na se na what is that o ma we mu a ahoto be da ba what is that o ma we mu a ya Muhammad ye ba ye de ya so muka say ya ba tai de nyina ye ni abre na ye ya pa so da so nya Muhammad moja ku na dibi ma ya kagu enya Muhammad moja ku na dibi ma o maga na to so wore enya Muhammad moja ku na dibi ma o maga na ye fra asase so na ati woni pakra free nsam aya to do na gu asase ne so ne santi ye ti bi pata sa bo ne sa do so o ma ne so no ma na sa se ho agu fin eti do ni pa be bia o ma ne bia na aye nomen ye dia bosomosom hie mojagu ye dia ne pre hie mojagu ye bo pass onyanyi firi ho ye bo pass ma me nyi ne ba firi ho ye bo pass wo yiri nyi ne kru firi ho ye hie moja de bi gu asase so se ne be moja tie mu asase ne so no sa na wono to wo so wure no on moja tie mu asase ne so eti ye hwe ne yesi o ma ga de mu akora kwa tu kwan so ko tu bata ko pa kakra be di no wo sem ne ba de na enam ya koku ya mafra wo ekurofofro
esan say man no me aka man no etu abi bia na wona no me ne de wachi asa for radio asem ni yankan second kings ma me kan dike na anansa adafo sayanti mi asese free akwa bone ne yetebia bone ne yakoma bone eni pro ni padi akire na bayo wasi so de ne sa no ba yadwuma obetie na wofu asemti na koraketu 70 years na wakwadon okot 70 years o drive car kese we ya ene broni kurati mi toka we 70 years fie nti sebo arafo na wo kum krofo de hia wo kum mrati omusoso wone fo mu manyame no muhuru ma na ondu wachi na wo sakra gwa asase ne so na saya baba wa bi be kasai I was a safo a program so na sam nyina so manga na mu no beni ni bia betifie wo mani mu a wone de ma egu fie ho wo ya abortion fie ho ya ji sabi wo ba so enwi na de obaje ni free beni na eba na de ti no okro no what beto manga na mu dia mu yesam ane mratosam esa so ma no me aka no to obi biara ti mi fo ma no mu obi biara ti beto ma no so eto ma no so resa ni ope se no yakopodi Israel sefarasi fonsa abla fo Israel fo yo yakopodi so bone no akosum nyamfofro no sa no yakopodi o manga na se na ta fonsa and o man no ono diso ya ho bone hallelujah ya heard the book of Ezekiel 9 no me kan yakopodi asem o say no ka kire me se Israel you the fear amumuyan o say Israel and you the fear amumuyan no ayekase para na moja ayi asase ne so ma na entanchi ayi kro no ma na okase awurade eja asase no wase Israel you the fear amumuya ani moja hye guo ayi asase ne so ma Israel omaga na fear omaga na ja akra kumase kwau akuya pem ezema na janyina la omanu mo gufie mu ya doso omanu tifimu omanu kura sen ni nkuro ja emumu ya doso mo ja hwie gwa doso eno beti asi o ye chicho obi gua eno beti asi wo ekuma obi gua eno beti a wo de wonyere ho a wo hye no awosaka wusu eti Jeremia nas wo se hwere kamini so tsapoa kameso no memagana se kamini so tsapoa kanemedi abobo kamedi o magana ho abobo mesu na kamekwa kotefo yasa so na medu o mari wa bobo sa so ma no eho agufin asase na towro onyakopo anim anim onyam onyam ni mo magana no ya hie moja di magu mari so asane mo nyam no ekwaje onyam di o magana no emusutifo asane no adomo onyakopo di mo ma no emusutifo asane no ekwaso ti onyam di mo ma no emusutifo asane no eto o mara dwempempe so be se ni gifo bio o ma na tiam na so gifo bi ma o man na tiam na so kwaje free atufi bi ama o man na tiam na so oje bi free ba bi ala ma arafo akwapem da ban ni e be ka moja di magwa nya ye ho akwapem da ban no ba be kum ni ma mi ode ni free afuru ba ye e de apesika akwapem da ban no kulu be e be se wo yire kra e de apetum ya ye sofudima akwapem da ban no ba besia e be jedro akum ni pa de apemema e de nya no ho o medu pempeso say yatim say a Christian country o medu san pempeso we say a Christian country e wo basa moja dibem o yakopo asema ba wodi fo Ezekiel honi was Israel and Judah adura mumu yakase so wo maga na adura mumu yakase so pempeso ya mumu yakase amumu ya obetimi epepe from animu sa na o ma na dwuru empanifu o ma ni nyina adura mumu yaso eju election time ya de nipa moja ko petomi eju tumidi bia ya de kla ko asa tumidi bia eju position ya de kla ko je position eju asofudi ya de kla ko petomi ya be de sofo e di babra to so o ma di adru ni arafo eto onya ko poso o ma na mum ya adru kasepara ani sasa enti wo ka moja di bimguo ana mrata ni maba wo ya sofo e fola ka moja di bimgu ni ya di tumi ya beli no asase ne so wasi asase ne ho fin sadia de tone ho meti edu kro ne ka no wasi asase ne hwe ne wa ho fin e fo moja boni nim ngu asase no fin ene abeli moja dipem asisi nsore da akasi asiso e moja dipem yasisi nsore da asiso e moja dipem ya de tinkonya so eje MP fu akasi e moja dipem doctors fu
for mojo court illuminate for nurses for job court illuminate freemason for job societies and na dem from mojo bum and ma be for mojo bum and the torman so what if nurses for so doctors for so police for so soldier for so teacher for so wo biala se samoja de pedibre wo biala samoja de promotion wo biala se samoja e de pediai opportunity arafo onyakopo se na so bi ka moja de bim go asase ne so the book of Numbers 35-33 was a baby biala no betimi apepa samoja no waka go asase ne so no esasa asase ne ho gufin I said, you are Kamojano. Yes, a Sasa Moja to go as so near the Potabone. Yet the Moja since a Moja Kagua, but if I finish her, it's a Braya Kamoja was as in a swan, and one never to us, and if I wa, it's as a sanity, yeah. That is it. A Moja Kagua, but if I finish her, it's a sheer Mojagu, Nemoja son the Bakago, near the Potasaban, said the accused of Moja Bakago, the Pata Banano, sanity. Out of war, Mommy and in the her. And the Messia driver Kasia, who beside say who way. Said it was in Yamiadum, Yami Wadum. What do you be Bamoja? What do you be Moja, Papa Moja, Mammy Moja? No, we are ye can see a yet of Tata Tracia soon. And a phone Yama, Quasuya Manimon. I will walk, and then depends somebody beam. Depends so much that can beam. Can they know? Obi kura to bobo bitim na wabridia na obi ahomete enne de ntesao yetimi to twa ni party said de twa dantwinam ade ko pesika ne ahonya de yetimi ka moja de gu asase ne so ade pa ye honya yetimi ko obi kwa etsa so betera brocha bra ne ho abese ne fie no ne ya bopa ne ekono na sa ba mo ye wo sie ne masai papa betera brocha bra ne ho na wotimi sie papa yi eto moja ntesa so wore adafo ehne ne yakro ade an yeye mahama de ba ye de obi e kabi na so moja ya kagwa asase ne so efiri maba wa so kope mrantie so na wa brantie a wote menka ne no hwa wakwa abone de so ye esasa skisasa na wo so wakwa abone ne so no ade onyakopo ba so no bu otan wo de ayire ho na kwa na ade an me wo de se ade chi bi no ma betra radio station bi na be kwaje sikaduro ana be kwaje wakoto ana be kumni patre ana me kumni pa 15 me kumni pa 20 sa ni pa wose ekoni biye hallelujah esasa se moja na pata moja no asase ne so nteda na obeka ana fode ma hunyame wakum ni pentisa aka moja dibi mtesa gu wo de ohunu nyame e moja dibi mtesa wakagu ade agisika ewudie adobofo e mape ensanu nti e moja dibi e bia 20 30 40 no wakagu no wakasa wasakra wagene sa na o manager police ni che no soja ni che no judge kwase no Lord bien who be kwase no esase wo so wasakra na gene na so ni pa bratia ne baba wa isi wo se won ku wo mo nyina so wo ampa asase na no moja dodo asase no wo gufin ya so magana na tisimu ho sa bra na wo de sidi ade wuru sa ma no sa bra ne mu nasum die to ma ne mu na o ma no ne fiba ne di ba mo nyina ya sum die na ho to wom no di pada wo da wo betimi ada ofie ne mu amade a chon na so ne esamo mu yani asase ho agufin na moje dibe mu tie mu ta acha awrade nti na asase no ni nyina ho agufin atumi bone afa asase no mu esase ni wura jano ni nyakopa ajano na ni opeso afa wo bi asamne ma kekedia asamne ma kekedia je se wo to moja so wore wo pasamne ma keketu mi keke asamne ma keke no wo padie no aje se wo do kras sasa atumi no wo di pagwa egwomu ya so ye wodi pakuma manyina wodi pakuma dane bone wodi penso bone yebio wa babesia so bone yebio abratie wase so bone yebio na ko babesia timi koje furu husuo enfa medware se mema bepe no ene fofo ya manga na djuru no ajo onyakopo no hata swinkuto ene be hunu ma na babo ene obi etimi koje furu se obenya tumi abe MP na yenu munyina akwaso o ma we mu eti sa moja no watiam ya hunu se be moja tiam watiam frasa asene so ebe moja tiam the book of Genesis 4 etiam no nyakopo ka cheke se wonye ebe moja watiam na aka na ko refresh no a e ka se mo se defo na oku won no wo so nyakopo kwantam na koto won ogu ya so de wure e no nyakopo to manga na so wure e sa moja dibi magu asase ne so nti e moja funso bia ni mu mahama bia nya de di kan
na me gidi se nya de twa to so esasa o mamu mu ya doso efrahim for so obi pa hinie no ahinie no kuro be pe no ai so de moja ekotwa so wo be ko school aba bobo waira be hu ani yakuna to baabi wo be ko akotwa nyane aba bobo hu ada ka aba no wo be hu ada ka akohie ni pa bebregu wo be hu ada ja to ka mu na ni pa bebregu bonne ni amumu ye oni pa nam so hu na mafam auto moja di be mu so wore e di gu asate keto we so o maga na sa se e mobo edi kuna wo mane so tifo nyina ayira nyansafo yina from anim o mane dia bobo ye mu brante ne maba wa woni nyina ya bobo wo mane ni sosofo bi o wo mane gina to nyina ya bone wona wo furu o mane ni wo mo ko nyina bone adene arafo aduru bra wo sem no mienu yeti bi sakra free asase na wono odi yeti so abesakra hallelujah. Yachai, the book of Ezekiel, no, make Ezekiel 9, verse 9. If you make was saying, now catch them say, is the name you the fear Mumuyano Ayakasi para, and now Magana, ye fibam near the bamu, ye Kuraja, and Obatia, as the Maya Kumabio, Sunya Kumabio, Akra Kumabio, Kumasa Kumabio, Quasabak Baby, Piala Mumia, Marisoma. If you need cross Sebaka local areas. If you cross the cities, and what Jaya Marisoma, a Sasa Maja Marisoma, no Yakopo to Marisurenti, and I know, and she a toy Yana Petroguani, ne that damu, ne Pamesia, ne Pamewu, or Madame Muya, a sin and never mind. Okay, Genesis 6, I will not go pass and by. Sasha, now be too many shots as citizen, or says as citizen in our sepasa. Wamaga na sepasa kaneno ni e pra to be Ghanaians kaneno ni ado wamaga na bosu ya ho kanena ka utu kwa na kaso Ghana ni a no bia ni jo ho na so na moja kaguo moja ye guo mare so na tiam na siki revenge moja hie guo mare so no onyame de samu ye na guo mare so and na o mane nyinala awo be di so awo fro nkro metutu o manager ebe to God am say be nyato mi o mane so esa so o mane mu yeti onyakopon e de atafo be die so hallelujah. Yes shay was it Judah was Israel Judah mu ye aya kase para na moja aya asase ne so ma na atanchi aya moja aya asase ne so emma na atanchi aya obi du obi ka na kamema obosi ase oyonko na wonya bi se gina fo se wadwuma ukena na brana so na mesra wo se fasika ne mamia no ba besia e bo passe gine krafri ho me no mi enu yemu asase mu atan da benne mu e sha ase ese wo magana mu da benne mrato we wura nipa makoma mu wo magana mu da benne wudie wei aya bonyoto wo nipa makoma mu etu ka da bu komaza 59 wo se yanyisa bone ne be wo musuo o magana nyisa bone na musuo na o mane wo efura maso apemfo so obiala wo musuo o mane so bone bio obiala so amumye bio ablata se me dem ye bold e kwa bia faso nyes ka me dem misro na wade wona wa wona boso me nkono ade akwaje sikaduro waja wa wona boso me nkono ade akwaje sikaduro obi ba o free school ba na wa chena akwaje sikaduro na samoja ni nyina tiamu asase ne so mahama moja tiamu asase ne so sada wona wo moja di bimu nyina tiamu asase ne so se ebe moja tiamu asase so dia na da book of Genesis chapter 9 verse number 4 going was in your kamoja gunensam ano yakopon obusa moja ne free ababa wa nyisa igwa your habit na ugwa sase onyakopon dia ma no fin was mo hye na ma nwa sase onyakopon dia ma no fin o maga ne free amranti aso de maba waso nyisa igwo agwo ma no fin na say ya meto wa me hye ni so na kurata fo mienu yatimi ayi na gutoret hallelujah arafo sembi ahomte na sembi abraho na sembi kai kana na no kuradi ayiro amane munti no justice system na nyadwuma arafo ya sankobio ya fa ya bible no ko Jeremiah chapter 2 ya kai verse 32 ya hadi asafo rade esa ka kire wo ho Jeremiah 2:32 me ka wo nyako pass what say Jeremiah chapter 2 verse number 32 Jeremiah chapter 2 verse number 34 ida me ka what say
enso watade mu anomu ana wo hunu ahiafo a wodi bem no moja wo maga na mpanifo atale mu ano no wo mu koto akase na se wo mo no ayefo ne kente na wo matoto ase wo mo no e man kasa akase na mama kasa akase adem no ahiafo moja ana gumu ano ne so me pese ye ka Jeremia na wotie mu ye wo se wo motale mu ano no emu na ahiafo ane wona wodi bem emoja eguo ni ehunu wo mu nso arafo ane obia to man nipa hodo bebre efrasofo so emoja dibem and no mete safo e program o metie bi na wasofo bia ba betera se wo kwaje sikadro ne sase ne yira fa ho awu arafo hine fa do mai tese akwaba ne nam so ayekure and the moment ye to ye wura fie agyanum kwantempon ye wura fie na mo bia agyanum twato ye ho so maga na nukura die kan ne pa na agyanum so mbosom no mo de nukura die nante that's what them mu ya do so man mu that's from I say Christian country you from I say Christian region you from I say Christian people aya na aya chia ma me hallelujah eti e ka Jeremia 2 no 34 say aso untale mu anomu no ade wo hura hiafo a wo dibem ne moja enso wo huru se wo bubu adan agu won so wo huru se wo bubu adan agu won so hiafo dibem no wo sisi adan agu asi won kra so ade yesofo adwuma wo sisi adan asi won kra so ade pa hini adi wo sisi adan asi won kra so ade pa MP adi wo sisi adan asi won kra so ade pa president adi asi adan asi won kra so ade pa member of parliament adi wo sisi adan so huru se mo bubu adan agu won kra so wona wodi bem no mabubu adan ade esi won kra ne so the book of Jeremiah 2:34 was the one tale mu anomu no ade ehuru ahiafo di bem ne moja na mabubu adan ne ehuru sa mabubu adan de esi won so mabubu adan sisi adan kase ade esi won kra so ade egu asase no mfi o magana enne enuma ne ensori akase wo nyina enipa ekra na hyehyase apemfo ne nkura totofewa virginfo ekra na hyehyase no meju sampempe so e be dan na sabi o so bempa mejira akase mahame wo ikura spiritual wo meju pempe so wo yia e be dan na wo sofo mu akase akufo ado anya wo de ne bible beto ho o meju pempe so wo yia e be dan na o ma kantam wo suro arafo eti wose wanna wa ahiafo ka hiafo babru mu a ete so obi oni sika wo bia wani kamafo wo bia wani waboafo wo bia wani hwesofo na mo komo mo na so mo frɛ gira kwa tonto ade no na obi tika Porsche mu no afrɛ no bra mi tobi na wo bra betem na me koche wade no akoko obi bato atwene na wode panisika and the MP for member of parliament any one for you DC for if you come out some of my for come out some and then po one more toilet papers in it one more toilet roll our toilet is war and look what position you come the part of jet at him one dear drama for yes so to card the book of Isaiah was more friend here and you said more friend you know your family or manage your papers so be and slow and would you bio what be and slow and would you bio obiala hunu bia mopo e maso adefo wona waji wona so frete ne so wona woni afram ankwaje wona kwabone so benya wo ho arafo hene fa ne ye kro wo de ye count to 10 years today na he na Ghana wo e moja de bima tese gu o ma ne so ana Ghana be ye ana kufu ado ba ana Ghana be ye sha was a renewal of mindset. What kind of book of Romans chapter 12 was a renewal of mindset, transformation and renewal of mindset. I could find it to me some man. So who were near drum for ye and near your sacra or could find it to me for the papa be a more man. It's as I was the sound. And then Magan the money penny the brother. If you my frasso, none no men yet be Ghana or Baba catch him say, I could have 14 years. I could have 14 years at to hammer. I'm a nansa papa, ne ma bia wu 14 years and the brother about mu or man of bonunitim. I would dear to a man him. One man will war, I bet you never go. One man will war control a man, I would dear. And in your bonnet, what did to me one man so? It's as a refuge in Yankopon. It's Yakura Jaye, or man who could Jania Jano, or man 10 Yayira, or man more brown frimu, or man 10 frimu, caneno.
and obi mo obi ade kwa na osuro obi chia obi kura na osuro wanhwe ye wadane akokọ wanhwe ye wadane bayere da bai na sa o magana amumu ye sha ase firi baye no nyame hye okro no wusa asase ni nyina asai no se messe nipa ne mo nyinara wo ka the book of Ozua onyakopo so obese bibia la wasase ne so obese firi mu aso ene nipa so onyakopo mu ye duro magana mu onyame asoma wo asoma kanta ene na manager esase moja dibu no tiam o tiam so frarade se nto ma no no omukumfo so wona and now here I am for asase kura bia se hene kura bia kwanye kwa no kura nye wo hye so hena na wo kum nipa de hene and obati awewu and obati awewu and obati and nemlate mabawa nya ne nya ho abrante wa wasiso ababa wa wasiso wonyisan na ne so bebu ho akonta the book of Genesis chapter 9 wasi di ohia moja gu no ne nsam na rade hye ebusa moja ne firi wodi ayire ho na hye moja gu asase ne so wodi ayire ho na kwaso abortion hospitals akese abortion wo asase ne so ye hye moja gu asase ne tife wasi mo hye ye na ma nwa asase no fi mo fa moja di bem enwa asase no fi o maga na asase ho agu fin and now show hospital akese doctors say go all court for doctors lawyers all court for judge for court for freemasons for illuminati for ATS for wo sell manager wo sell manifest wo sell man nyina so emoja di bimra ye adoso maga na sase so emoja na doso wo tiam emoja na doso adai na samino mi anu ya me ya ni anha ne ya hye sani atamu ba so da mangomo ya so no sani na wa bra no so yakopɔ de so yiri se kro no na mo ni panyila la sa je no wane na busua no sara no mi yero ba ye se bia de ka ba so yiri ni ja na de be ba de esi ya se fra kwa abane no ho a na me bo pa so nyame be ye hiafo firi mu na wona wodi sa nyamena sam no onyame ba masa awreto na kɔ won so Wamo kamoje di bim di pesika and pet to me and the headmistress pay to me abedi headmistress. What in the pakra could the headmistress? Name be a honor, what quack in a free ho and the pakra abedi headmistress. Police ni inspector or is sergeant a free ho, sergeant or is superintendent a free ho, or be the moja di bim pay to me. Lawyer near more lawsuit to Muno, were you in your free ho? Doctor, were you general doctor free ho? General doctor, were you one professor doctor free ho? Abedina dear, and moja dibum. But the top for what be in your free ho? Say a ton at the other door, it's why in the craft or body a home. Body a who in the perfect ho. Cosmatic goes around, ye in the perfect home. That's what Magana, yeah. Uno bi kura etebru be ho ne eto wade bode kakakura na oto ne eto sene no obeyi wafiri ho o manam mu ya doso wo manam mu ya doso yetimi ko manga na sembio onyakopon wra fini man na ko manga na onyakopon ne nati aso ne wra fini man ba bi onyakopon odua ne konkuru ye bisi ye ne wra fi wo man no isa so man ne tere ne ayira wo man na yira fra kwa na tere ne ho wo man na da no wo na tia so onyakopon wo bodwaman Wamana kofaka dia fonya kopon. Wamana Biliam no mosom no. Wamana omosuma bosom. Abosom nyia ati oni pa moja. Eni pe dibe moja ene twagu wamana so. Onyame ya ne kra. Onyame ya ne kra. No oni pa fa kwanya so no yi kra ne firi ho. Oni pa fa kwanya so yi ne nya kra firi ho. Abrante wa onyakopo so onwuma so no befa bu oten. Wodi ayire ho sakawa. Yire ho na sankrofo ma ekra Babesia so na fa sane ya dwuma wate uru sa brate nya sika odi na chi ene wakokun no ya hwe bibi ya kwa the book of 2 Kings ya nka bibi wo 2 Kings 21 Meka 2 Kings 21 verse number 16 2 Kings 21 verse number 16 16. Yes, what's happening so? A moja di bemuso, manesa kapi, egu kosi se, odi asha Jerusalem, a mefri anoko pemano.
What say? And so I know the bonia, what dear my you die ye bonnet. So why a dear, and you're ready, and it's one. Was it ye? Manessa come je dibin pee, and now to me a manessa betty yenti. And now my hinia manessa penti. Wakamoje di bimbe bredi gua sasene so. No ma omaiza ya bone. No ma omaiza ya bone. No adu omani wura bone mu. Na one ya bone nti onyakopo asochi e toma ne so wure. Arafo to me bia mpanifo penti. Ye kamoje di bim di gua ma ne so. And na ya election time somebody da wa. Election time ni after election wa mo ja hwe gua ma ne so. Election time ni after election no ma woni emesi asase ne so. Esa se panifo di o ma na ni mu no ye di moja na exchange to me. Ye di moja na exchange possession. E moja di bem. E ni pa ewugu asase ne so no. Akabre bi se be to bre bi nya ba bi nsie nipa. Akasi be bi se be to bre bi no. Efuru be gu e montre so ye ma. Efuru be gu montre so ni nya sia bie. Esa se o ma na mu ya doso. O ma ni wo doso se na wo. Wo ma na wo twa doso se ni wo. Adai. Abrate wa so la tofi wa 18 years 16 17 years wo. Ababa wa sorry I go too soon. 19 years no wo. Wo be kom no nipa na ekunu. Wo be kom no nipa na ato no so wore. Wo be kom no nipa na ayi de kra fra saseso. To look at the book of Proverbs. Look at Proverbs 30 verse 40. Was here on Crawford or Nayo on the system granted. No one don't say Kamwa. Now, why you here for Fras as so or Mangana, San Necoso. Ye Crawford Fras as so, ye Sacra, ye the puffy of rough. Or quite in the flu. What quite say, me person free Macquem. Mammy, when you must swap Banabecha, Papa, you must swap Banabecha, or man who will go for an aquaponim. Yet, Siam Yakasa, yet Saute, and Sassia Paso man who Nakabone. Esa se person man who na kwa wa namso. Manisa toma je di bebre so wore. Wo sakra bebre na mitumi obenti. Ana ma hini obedi ya, na ni pa pie ya against him. O yi ni pa bebre free ho. And obi wa dwuma bi mu no hunu so ane nya adwene. No hunu se wo di sika wa dwuma nim. Ni e poso ba na ye wa ho se, wo be ho se wo ne nya adwene mo di sika obi wa free ho. So obi wa ba bi no ye ne boni bi na akọ ho, na de o so de wo nya bia, obi wa free ho. O ma de adwuni. One minded the adveni. Or mind the company party said the entity abo one of the Chalawati airborne so. And never no Casako any power, my woo, ya or more kosher frigima, one is where was your woman, or my bacope. Assassin bacope, and one day I'm not telling about when you're free muacro. A son near Minomi, and we are prepared, yes, we made your hacro. Now, no, a bright woman, Nigeria, say, money one group. Why are in the Sicana to me? I know. Na wa wudi ya disika gu efurara ka Mustafa ko momi enhia nya sa dey the time ohunu se 2 minutes di bra na ye pe no na ye di nipa mo ja to sa awra no ye beda na ye ja sa 2 minutes di bra no a ye pe no anti ye kum krofo ma krofo ade hye ye kum ye ye no ye kunu no ye kum afoforo no ye beda na ye ja na wadafo ma usika emfa kwodi ja na fa disika ma na ko bo pass enkoko no oba time esasa oba de o manage dum pepe so bi se obi ni badaye bio na kakane na se mo wonte wonte de ba bia and then maba wanano and my year free 16 to 18 years ya boy and one bo kokro no bo ekura ntuo ene asekai ene hammer ye de kokro no bo o man ye duni ya free ene akopoachi ya pro ne be boneso ya bro so de mango ya boneso be so o maga na bone ya bro ma bia ma wonu so esa so ma no na nti sei ya ka quotation few once bi na ya fo nyakopo asem na mra wiye ya fa onyami asem na mra wiye yes an hwe bio 2 Kings 24 verse 4 2 Kings 24 verse 4 ya 2 Kings 24 verse number 4 me ka onyakopo aso say ni moja edibem no so a wakagu na odi moja edibem no hye Jerusalem ema no wase odi moja edibem no Jerusalem ma ema no nti na Awurade ampese wode eche wase moja edibem pese wotie ne ye moja edibem no kagu asase ne so ne nti no Yakopon ema boni bo ma ne so no Yakopon pese wode sa moja edibem ne beche wa pese wode beche esa se di moja ene pata moja etu ka the book of Hebrews was the moja nka nwu abone fafre ni ho
e moja na yeka gu omana asase no so no bibi bia no wobetimi apata omana asase no esasa asase no wagu fin eti Yesu Kristo de moja na bepata no bienu bode eti moja na yeka gu asase no so no agesa wona o ka moja no gu no ye de won moja apata eno ti na mumuye na hohum bia no nam kro na ja beja ko de kakrenti a mo fanchem ahum bia na nam kro ni mu na sekra to me bia na betra kro ni mu na sekra wo bia na betra kro ni mu na sekra esase moja na yaka gu no egugu asase no so na etiem na sana asase no betia no ayesa wona o ka moja no gu ye no ye de won moja apata e wo the book of Numbers chapter 35 verse 3. And when you pass by the 19 verse 10, what Moshe ye, the man was assassin fin. Moshe and man was assassin of the other man woofing, the man from the sheer go and was assassin fin. Or man gonna go assassin fin. And now man won't me po and Tobian in Tobian be beard and then ding. And then the person would be your penny for son would be cannon to sa. And I brought to 1 year would need. Abaya for the body, and quite when it or man no, I do from for yes so. I know me a call man. It's as a moja caguo and woman for free ho. Moja caguo and woman for free ho. It's a corner of us or moja di bomba cagono. I said the moja as change. I don't form a passay, yes, stabilizing the quavi, yeah. It's made the Mika be stabilize. Now me repeat him. I want the book of 2 Kings 24 verse number 4. Make us say. Emoje di bem no so a wakagu na wodi moje di bem a Jerusalem ma enunti na Awurade empese wodi ebeche emoje di bem o maga na kagu no Onyankopon timi fa che benye yi abrati wa wasi so wasa wo ho do nya de ama eye adwuma no na watam okra akopesika watam obi ba ede akopesika watam ma me de akopesika the samoja no wo moja wo se tuaka agasa Onyankopon timi fa che obi o ka moja gu biala na nsam no Onyankopon bi samoja ne firi the book of Genesis chapter 9 etu no Onyankopon ka kire ken se wunya be moja etiam frewo wunya moja no etiam asiki revenge eti me catch o maga na se moja na yekagu no wo ka moja ne gu biagu moja e na be exchange wo bia no ati asase so aka moja gu a wo fa moja exchange da wo du moja be exchange esasa for Awurade anu masam no Onyankopon asema ba Moses wo kache Israelfo no what hye kache o man se so obi nim no ka moja di bim gu a enya dia bibi biara betimi apata agisa do ka moja ne gu ya no ya de ne moja sasa moja no awo de book of Numbers 35-33 etarafo emoja o magana emrante wale maba Moses so etiso ma meka sole bi nchiro wo wo se atobi a na mkwaji sasika duro no mkwajo okote no this society no a ebetu brebi no wo siki wo ankasa moja sana mranete wo no sana tie eti wo bia pata wo moja eti abra wo de moja obi moja be pata obi moja be pata pesika no kan ru said there was a time wo so do moja exchange anya sa wo ne tibi nya ho de nya dwuma eti Onyankopon asaba ba awo the book of Hebrews no was se moja kagua enwu a moja enwu a but fafiri ho eti abra wo waka moja gu asase ne so no se the Numbers 35-10 no was se moja gu asase ne so a eti mi pata shini wo betimi apata aje se de oka moja ne gu ye no ye de wo so moja exchange eti wo ya da otu mu ne betre ye pe wo ko bi moja gu a wo ya dai wo moja betu aka what you mata moja betuaka wo de betra safo eti bi so se wo ka moja gu asakra wo ye da tu mu ko betre wo do moja be pata orafo no kura nenne ajerifo no binka na wo be ka obi moja gu akwaji wakota akwaji sikaduro akadi pattern 20 yaka Nyankopon botai bi mo mabrabo no boni nti wati nya nyom class e wo mo na waka ma be 30 ma be 20 emema be 10 wo ma me no wo fa no ne nkrofo ahodo nkrofo ma moja gu na wo betra wo se wasakra che nkrofo akwase ma mo nkojoine kale de obeka na so moja be pata sa moja na akagu ye no wo de osu be kura babro sa de a moja be pata sa na mra ne tie sa na Onyankopon hye tie moja enwu abon fafiri ni ho ti sa waka moja gu nti wo se moja gu na abon fafiri ba o maga na penifo o maga na mutetefo emrate ne mabawa mo hye yi esa sa Genesis 9 wo se hye
wo ka moja gu no aboase na wo ye no wo kwa akoye da kro wo moja betwa so wo kwa akoye da kro wo de moja betwa aboase ne so wo de ayire ho na mafra na Onyankopon plant wo mo no iwo mu tugu da kopo beko wo moja de betwa so sa na tie eti sanse wo hiri manisa ne tumi a wo pe na be no so de tie anenti o ka moja de mbebreguye na no Onyankopon se want me fa nche da isase moja de be no aka gonya de o de beche enya de o de moja de be no beche eti arafo se ya nati kwa bi so ayanya hwiye because I say wo said the one my young Franco Juno was so nya de abeduru ba bia okro no afa ya ka quotation no na ya fa summarize na ya ni ya kwa Mika chapter 2 menya very severe code intina awose metiem kakla Mika chapter 2 ya ka Mika humanitarian mi chemba ako na ya koso na ya de summarize de na Onyankopon e de edom ye no na ye wie ya fa futu seminante so ya bratie na wote Onyankopon asemi ye no ode baya bomode na ya hweye sa wa ya wadwe na obi de eda o se yan kwa malami ho yan kwa konfo bi ho na kwa pesikaduro na fa kra bi kwa sesa hweye esasa wo kra no besesa bio obi enu ho woni pa bi akwa konfo kwa abosomo so kwa jisikaduro a what mi ma sika esasa sika etumi foforo etu ka da book of Matthew 7 na what mi so e run me what mi so sika eso mo Yakopon e trasa sika so ya another power eti asa na kwakoye sika ja wo sweat ana wo de nya he no agisa wo de bibia so mbo sire sika no ekoje na wiasa de aso mbo si bibia yo nipa okra etu wo de kra no kwasesa de atensa abra bia wo se wo de kra ba no wi ni confidence ne ma ho I was a confident now when the possum na koyano. What the crack on the beer, no renew confidence in the mouth. Now there was a time of beer. I was patas up one in our own, or they would be a root times up, Pamano, and to a better one casa moja, no de apata. Now then they do what? Nobody would moja for pata dear, no my better now. Nobody on my better Sakara. And I what is can do, and I home ne tormenteme, and I home ne pese kume, and I'm now for me no mau, and about kuti peche, and about ko epeche, and about yese, uchu mutai, udu moja pata. 200 years kura, udu moja pata. When they did him one, I want to astronomy. What said the book of John? For I see if one can say yes, Christo Mojano, Emla or Muno Maso. E moja di bimokagwa eya reto ama mani asasini kuro de abusu afrimu yeah the book of Mika oy we call Mika oh hefa yanka Mika chapter 2 just number 1 what's it 1 year wana wadura mu yasam ne wana wasisi bone wane paso osusu bone wane paso anopo ha mu waye efise wono nsam tumi mu hallelujah wase munye wana wadure bone wane paso wana wadura mu ye wane paso sano patutu waye wayere ho wakwaje aduro sana patutu sare akotutu agobi fie animu akotutu agobi sto animu no obetwamu a na hu mera bowro animu na watwaso no wawu arafo wose wojie esasa kwana wonam so no sa kwana so na so bena makro wo pe to me wodu obi kra kwaje to me ebedi ade asati kakra beto ade enti wo bele wo bi e wo baabi wo me akosi obi animu so atutu from the nation ho na samoja na etiam isa so ni pare class ole wonim se wawu samoja ne nam esiki revenge samoja ne nam esiki revenge wakochi abaye wo ye virgin obranti wo ye virgin na wasie ne mu so na de pe headmaster die wo de pe bank manager die wo de pe doctor panyina die wo de pe wadwuma no panyina die teacher mu panyina wo die police mu panyina die law mu panyina die eti wa bele obi ne mu so eti wakum obidi ne moja agu nwia so ani abosom so arafo wo kai the book of Jeremiah no e ka se mi se wo mu moja dibe mu e hie moja dibe ngu e de gu abosom nwia ho arafo se ya hye ne yakwa nam so ene Muhammad ye ba ye ajawra hosam awra hosam so be kwa kire na asam na ye moto it
Obekwa chese krofo na bebreka ho. Na yesama buru seye. Na yade e pra ne se be ne kra firi ho. O manga na enya me nwanwa. Ye ji kra firi ho anyhow. O ma de pe distraction, obstacles obey you firi ho. Oni pe bi o to o mani mu no na adwene na koma bone na di e kire. Etu wo so bone won paso. Asampo na de be kire pa no na wa yesa bone na wie. Orofo hin ne yekoro. Sa wo wantimi asewa firi wa kwa bone ho a. Wan na esu ahwan na hwan ya be su ahwan. Wan na sesa ama hwan so abeso mu. Wan na esa kla ama hwan so abeso mu. Ana osofo Ghana ni sofo te landing. Emia krofo yire mu nofo. Ekisu na washa nkoma sawiyade. Ehe ne yakoro. Ehe pa ne yakoro ne enim guase ade agu ama Onyankopon de amaye. Enim guase ade aka asase Onyame de acha ehe ne yakoro. Eti yanka kuteshi twato. Yaka 7 no, mika 7 and 1 na ye de awie. Waso onye na ma yese ni abete. Se bobia ba empepede. Bobia si esia amudie. Amrodo ma aka ne ya me kon do no. Ebi eni ho. Eni papa ayi reference aseso. Tifo ni nipamu. Woni nyina tete emogem. Wo sunsum woni ne ya na mafidie. Wo se yenwie ye yankasa yenwie magana fo enwie. Bonne ne moja hyiegu awodo yenwie. Na ni papa yire from magana sase so. Tifo biara ni nipamu, temma ni nipamu. Awomobro ni nipa biara mu amane mu. Wo sunsum wonu ho fidie. Wo sunsum amama no mafidie. Wo sunsum baba no mafidie. Enkrofo school fo enkrofo meko school. Ni yesu mo fidie. Ni atena saka mu. Ni yakobu ni kom setting. Ni yakono di moja no e de yakobu abosonso. Ni yakono di moja no e de yakopesika. Awurade asem si due. Wo setefo ni asase ni so bio. Wona ka no wotsema. Wona ka no odo no bosto. Wona ka wotwe Onyankopon anim. Wona ka na to Onyankopon kwantempo so ayile from Ghana so. Arofo na Onyankopon asema me no mi no ti asese. Emoja na dibum ne yakago no bibie na obetimi apata saa moja no. Isanse gu asase na Awurade boy no ho finye saa na twede ampo Onyankopon bo no. Na me no mi no so ya wo se moja na yakago no moja na nka nwa bo no fafiri ma. Etu obi a wo kasa moja no gu no moja be exchange. Uchu mutai wo de betra fm se wasakara wo de be kan sem nyina bi obi a waka moja gu pe bia moja abesesa umoja abeshesa moja na nemu esasa sa moja na ukagu ye no etuka de book of revelation no a wose na difo no okun asase so no moja tiem se Onyankopon fa temu mla wo no to won so wre ne so ena opo wumpo Onyankopon asem ka kire se moja dibem na doso na Onyankopon se sanse enti wotimi fa nche e wo de book of 2 Kings 21 wose enya de o de beche 24 verse 4 2 Kings 24 verse 4 wose na moja edibem okagu asase ne so nti Onyankopon pese wo de Yerusalem bone beche wom Onyankopon timi fa nche enti obi a waka moja gu o manga na asase so bia no moja ena de betua ka enti oba a wotimi nka abemu a wasiso ni abaye wasiso jabo hye ye ntan se dakro moja ana ade be hyenji Onyankopon asomdwe nka mo se na moti Onyame asem na bo so minim semba ya asem ne yefo ni nyina be sua bibi ni yahwe akwane ye nante ya twa Onyankopon anim ye de enwo si wo kopem Onyame bere ni ya prepare ye ho emakra wo de bi mu ntowore Onyankopon nkyira mo pa na onya aso ema mo nsom koto sere na wonnom ya mampaye ye fa asem nwi wo Yesu din Onyame tumfo da wase se na so aye opaye na aye wadom na yetimi ene ye nnuano mu akabom akasa edi nkita ho soronko Erade wo de dua ye mu na oka ye na bedua anim se ba na ho nkonkro so ma akoma ne adwene biala afa ne nti ase mu ewo honhom nkonkro mu na watimi de aye adwuma sesef na kwa mbone ho wona wonam kwa hodo so pe wo ho nya pesika epetumi pedibere na wo de credit bem Erade wasema ba aba won cha be kasa kire wo sani wonu masamtie de sani wo hyehye ye wo tumi no sanche no mutie so obi o hye moja dibim guya no odo wono ne kra besesa ne moja be pata Onyame tumfo na waseme ba ye me nyina ye fa ye akwan so ensakra efri ye bi bia le tosin ne ye toche ma wo ho ne yetimi ade abobrapa yetimi anante wa akwan so ayepe na unhira so atimi adoso amaye eda wasese na so wo hira ye adom bobro hu incident nyodo amen adafo Onyankopon asomdwe nka mo enra no na wose ye de Barbara de sua eba ewo a friend say the ceremonial laws and also the Mosaic law. But then no me so busy meeting upon meetings and nema bebre nti ama makonya
ama mentimi amfa enkyekye na ma etine sa asanti nyame ya dom no de nkwane ehode ne kyaye ne a ye be ne se na wotwe edi animu a ebe ye be ye nkyerɛkyerɛ no ye nsesa topic no ye be ye nkyerɛkyerɛ no wo Bible adesua memne da no na da kosiara no so yakasa afa ade foforo ho onyame ema wontiase na o ma mentiase na o sesa yakoma ene ya dwene ye de enante asase we so se ne be betimi ayepe wonanim na yetimi asakra free kwa bone ye nafso yinse iguo ye egu asase ho fi onyame hira odofo na onte nanim bebre na onfa nkyere mo se wo so watie wumia ane wo maame wo ba onyame hira mo bebre wo Yesu dem amen. Ndo nyame ase mo bye.